салом алейкум, хуш омадед ба канали Ширин Ибронова. Саволҳои зиёд додед ки мо чӣ хел фарзандхон гирем, яъне нафароне савол доданд чи аз Русия чи аз Тоҷикистон ки чӣ гуна мо фарзандхон қабул кунем. Фарзандхон яъне ки ба фарзандӣ гирем. мешавад нафароне ки аз ягон шиносҳои наздик ё ки мешавад нафароне ки аз ятимхонаҳо мисол ҳуқуқ доранд ки фарзандхон гиранд ва ҳатман нафароне ки агар фарзандхон гирифтаниед фаромӯш насӯзед ки аввал ба мақомоти васоят ва парасторӣ муроҷиат мекунед, яъне орган попечительства дар Русия ҳаст ва дар Тоҷикистон ҳам низ ҳамин хел аст ва ғайри ин. ҳаминро гуфтаниам ки вақте ки шумо фарзандхон қабул мекунед ҳамаш ба воситаи суд мешавад. агар шумо ки мафҳуми навистани ариза надошта бошед, ҳуҷҷатгузориёро надошта бошед, ҳатман ба ягон адвокат юрист муроҷиат кунед, ҳуҷҷатҳои шуморо ҷамъоварӣ мекунад. агар худатон тонед, марҳамат. дар асоси моддаи 125 яъне семини кодекси Федератсияи Русия шумо ариза ба суд месупоред. дар суд ки иштирок мекунад? дар суд иштирок мекунад прокурор ва мақомоти васоят ва парасторӣ ва тарафҳо ва фаромӯш насӯзед ки суд махфӣ мегузарад, ҳалномаро ба шумо медиҳанд ва сирри анам фарзандхонӣ бояд фош нашавад. аз ягон тараф касе сирри фарзандхониро фош кунад ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад, чи дар Русия чи дар Тоҷикистон. ва кадом ҳуҷҷатҳоро бояд ҳамроҳи ариза супоред? анкета месупоред. дар анкета фамилия, ному насаб, шаҳрванди куҷо ҳастед, контакт, адрес, ҳама инҳо пурра нависта мешаванд. копия паспорт, справка аз ҷои кор, чӣ вазифа доред, маош чӣ қадар мегиред, баъд справка финансово лисовой счета, баъд виписка из домовой книга, касе дар Русия зиндагонӣ дорад инро медонад, ҳатман ана ҳаминора мегиред. справка судимист ки шумо суд нашудаед, справкаи тиббӣ ки шумо ягон бемор нестед, копия ЗАГС, ҳамаи аминҳо ҳамроҳи анамо аризатон ба суд пешниҳод мешаванд. суд ҳамаи онҳоро дида санҷида ҳалнома мебарорад. вақти ҳалнома баровар муддати 3 рӯз ҳалномаи шуморо ба идораи ЗАГСи ҳамон регион равон мекунад, дар бораи ки мисол дар оянда ному насаби кӯдак иваз шавад. ғайри ин фаромӯш насӯзед ки пеш аз анами суд баррасӣ кардан махсус комиссия ташкил мекунанд аз тарафи васоят ва парасторӣ. рафта хонаву дари шуморо месанҷанд, зиндагии шуморо пурра месанҷанд ва ба хулоса медиҳанд. хулосаи анамон комиссия дар суд лозим аст, бе он намешавад суд. ғайри ин ҳаминро гуфтаниам ки нафароне ки чихеле ки гуфтам дар инҷо чиҳо лозим аст, нафароне ки бемор бошанд, судимис дошта бошанд, шароити хуб надошта бошанд, хонаву дар надошта бошанд, маош надошта бошанд, онҳо ҳуқуқ надоранд фарзандхонӣ гиранд. онҳоро иҷозат намедиҳад на давлат, на мақомоти васоят парасторӣ, на суд. барои ҳамин аминро бояд донед. ҳатто агар яке аз зан ё шавҳар розӣ набошад барои гирифтани фарзандхонӣ, ин ҳам розигии ҳарду лозим аст. барои фарзандхон гирифтан розигии хаттии ҳарду лозим аст. ҳатто ба воситаи нотариус розигии хаттӣ медиҳанд. ва ғайри ин ҳаминро гуфтаниам ки дар моддаи 129 кодекси оилаи Федератсияи Русия волидон бояд иҷозат диҳанд. иҷозати волидонам суд мепурсад. агар ки ҳамон падар модари кӯдак зинда бошанд, агар падар модари кӯдак зинда набошанд ё бемории рӯҳӣ бошанд ё камақл бошанд, иҷозати онҳо пурсида намешавад. ё ки падар модаре ки агар 6 моҳ зиёд фарзандашро партофта бошанд, қасдан нигоҳубӣ накарда бошанд, иҷозати онҳо низ пурсида намешавад. ҳаминро низ бояд бидонед. ва дар Тоҷикистон ҳам низ айнан ҳамин хел аст. чихеле ки гуфтам, хай баъзе ҳуҷҷатҳо унҷа дигар аст, чунки дар ватани мо баъзе ҳуҷҷатҳо аз ҳуҷҷатҳои Русия фарқ мекунанд ва дигар қариб 90% ҳамаш ҳамин хел ба воситаи суд, ариза ва тамоми ҳуҷҷатҳоро гирифта ҳамроҳи ариза ба суд пешниҳод мекунед дар Тоҷикистон ва дар асоси анамо ҳуҷҷатҳои шумо, дар асоси аризаи шумо, дар асоси ҳамон ҳалномаи суд шумо метавонед фарзандхонӣ қабул кунед ва баъдан вақти фарзандхониро қабул кардед, ҳалномаро гирифтед, метавонед ки ному насабиро дигар кунед, ҳуқуқ доред. ва ҳаминро гуфтаниам ки дар Тоҷикистон ҳам ҳамин хел модда 125, 126, 129, яъне 129 розигии падару модар зарур, 130 берозигии падару модар метавонанд ки фарзандхон гиранд. гуфтам ки яъне падару модаре ки онҳоро суд бедарах ғоиб эълон кардааст, яъне умуман нестанд, ё ки 6 моҳ зиёд фарзанди худро партофтанд, дар ҳамон кодекси оилаи Русиям чунин аст. ҳамаи ҳаминҳо боз дар ҳамон Тоҷикистон ҳам яъне такрор мешаванд.
یعنی که اگر در مورد 131 کودکس اویلای تاجیکستان کودکانی بپرستار باشن، پدر مادر نداشته باشن، روزگی خطی همون مقامات وصایت و پرستاری لازم است. حتما روزگی آنها لازم است. و در مورد 132 کودکس اولیای جمهوری تاجیکستان گفته شده است که فکری کودک 10 ساله لازم. اگر کودک 10 ساله باشد، از 10 ساله بالا، حتما فکری او را به نظر میگیرند که وای چی فکر دارد، چی منینی دارد، وای میخواهد به همون اویلا رفتن یا نمیخواهد. فکر او حتما لازم است. اگر کودکی که همراه همون اویلایی که اون رو فرزندخوان قبول میکند در اون اویلا زندگانی کرده است، مثلا گیریم تا 10 ساله شدنش در همون اویلا زندگانی کرده است، فکر اون کودک گرفته نمیشود. یعنی که روزگی اون کودک گرفته نمیشود. همین خیلی سود به آنها اجازه میدهد که آنها رو، یعنی اون رو به فرزندخوانی گیرند. ماده 133 کودکس اویلای جمهوری تاجیکستان گفته روزگی همسران یعنی زن و شوهر باید هر دو راضی باشند. روزگی خطی آنها لازم است. و چخیلی که ما گفتیم که ها نمیتوانند فرزندخوانی گرفتن، یعنی نفرانی که خانه و در ندارن، شرایط وزنی دارن، جای کار ندارن، معاش ندارن، بیمار هستند، مثلا بیماری های گذرانده، سرایت شونده دارن، همه اینها رو حتما قانون سود به نظر میگیرد. چون این نفران امکانیت ندارند که فرزندخوان گیرن و اونها یگان مقامات وصایت و پرستاری یا دولت سود اجازه نمیدهد. غیر از این نفران سوال دادن که شرایط وزنی دارن و میخواهند که فرزندانشان رو به شهروندان روسیه که اونها رو خویشاوندان نزدیکن یا دورند سپارن. چون این است در روسیه یعنی که فرزندخوانی فقط به همون و اجازه نداده شده است. به امریکا اجازه نیست که اونها فرزندخوان از روسیه گیرن، از شهروند روسیه گیرن. و غیر این به دیگر دولت ها اجازه داده شده است، به شهروندان دیگر دولت ها اجازه داده شده است. یعنی اونها فقط باید که در سود اثبات کنند که شرایط خوب دارن، خانه و در دارن، بیمار نیستند، جای کار دارن، معاش دائمی دارن. همه اونها رو در سود اثبات میکنن و میتوانند که به اونها فرزندخوان دهند. و وقتی که اگر شهروند تاجیکستان سوال داد که در همه روسیه زندگانی دارد، بعضیش گفت RVP داریم، بعضیش گفت نجدیتلسا دارم، زیادی آنها خانه و در شخصی خریدن، زندگانی خوب دارن، جای کار دارن، اونها میخوان فرزندخوان گیرن. اونها حقوق دارن، 100% حقوق دارید. همش به واسطه سود تکرار میکنم، به واسطه سود میشود. وقتی که شما همون کودک روسیه رو میگیرید، فرزندخوان قبول میکنید، حلنامه سود میبرید. اگر شما RVP دارید، وید نجیتلسا دارید، در اساس انا همون کودک رو گرفتید، در اساس انا همون حلنامه سود کودک به شما میگذارد و شما پدر و مادر کودک میشوید. شما حقوق دارید که تستر شهروند روسیه شوید. عریضه خود رو میسپارید به هم فمیس جویسیس برای گرفتن شهروندی روسیه. در اساس چی؟ در اساسی که کودکی که شما گرفتید و شهروند روسیه است. در اساس آن همون کودک فرزند شما میتوانید که شهروند روسیه رو تسترک دارو شوید. برای همین سوال ها باشد مرحمت در کامنتاری ها نویسید. ویدیو رو التماس لایک مونید. مقصد لایک موندن در چی است؟ مقصد لایک موندن به دیگران می رود. دیگران از این ویدیو خبردار میشن، دیگران میخونن، استفاده میبرن و به آنها نیز لازم است این پدیلیت کنید و خواهید که دیگران نیز استفاده برند و به شما رحمت گویند. حتما لایک مونید و پدیلیت نیز کنید. و با کانال من اگر که در اومدید به سوالهای خود پورا جواب میگیرید، ویدیوهای من رو پورا بینید، به تمام سوالهای خود جواب میگیرید و خوب میشود بعد سوالها تکراری نشوند. در امان خداوند باشید.